ko birrul walidain diggangol yumma e beg ɗo yewtere men nde woni yiilaade mum nden toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah nan ɗon artugo en ko yewten e muɗum taka ko wondi e ƴiyal taka fi makko kadi woni ko yewten eɗen toromo onon ɓeeɗo musidɓe julɓe tedduɓe nokku kala ka ɓamorɗon woppiti ɓadi seeni o sabu nde ɗo jonde mawde jonde teddude jonde islam yo Allah nan ɗon nanin on ko wona yewtede kon o holla on ko woni goonga ko woni sawaba e ko yewta kon arsita on jokkugol kadi sabu ɗinɗon fof no nder bimana no woodi yimɓe ɓe tawata ɓe jooɗoto yeeso yewtowo hara yimɓe nande ko wonɓe yewte woni yewte tompata hara ɓe hoddiranaka nangol ko nafata kon qur'ana wi wa tarahum yanduruna ilayka wa hum la yubsirun fewn rasul sallallahu alaihi wasallam wonde nde mo waajotono ko faaru Quraysh aray ko heɓo taako fewtondir kono hara Allah hoddiranaaɓe nanugol ko nafata ko Allah daala ɓe yiyaɓe hiɓe ndaara faa sikkuyiɓe reeni ɓe wa tarahum yanduruna ilayka wa hum la yubsirun ɓen ko jooɗiiɓe heɓi kono tawi ɓe hoddiranaaka nanugol goonga no woodi kadi wowlanaaɓe goonga ɓe nani ko wowla ko ɓe paami ko woni goonga ko tawi ɓe hoddiranaka jaɓgol ɓe yetti Allah de noon sikki Allah daali wa jahadu biha wastayqanataha anfusuhum yani ɓe yetti ko wowluɗa to ko yewtuɗa to ɓe yetti kono ɓe gonkiije maɓɓe ɗi no pelliti ala ko woni goonga ɓuri ɗum andi ɓe nani goonga kono ɓe hoddiranaka jaɓgol ko ɗum waɗi si ɓen toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo o nani men ko wona yewtede o holla en ko woni goonga fof asika e jaɓgol kadi haray artugol ka mawɗo men wiyete birrul walidain ɗiggangol yumma ɓen jomiraɓe gande heɓtoriɓe fi firtugol yewtere ɓe tindini wondema si a jotnama yewtere yewtetede laawol ngol gasta rewande yewtere nden ɓiya yaltoy rewɓe ka gandal français no andi goɗɗum donc wiyete dissertation waɗugol dissertation no mari plan mum no mari introduction no mari développement no wiyete le corps du sujet e nder développement o haray no toon ɗen thèse antithèse synthèse on tigi sakkitoro e waɗgol conclusion mais traitugol sujet dissertation taw no fuɗɗori tawa dartugol sujet on ndaara mooji ɓurɗi wonde important taw e nder sujet on adda définition di majji addana licence mi jeeya ko wallitoto waɗugol yewtere l'islam ma ɗum kala yewtere ko ɗum noon ko piiji ɗi qur'ana tindini on no yewtirte Allah no wiya sallallahu alaihi wasallam wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha yewtuɓe ka wonkiiji maɓɓe fof ngol ngono yewtoyo ngol hewtoye o sa wooli yewtiranoode no hawata ko wolta kon tawa communication o hay ko parta hande denenma sokkuli sifa en gande fi yottingol yewtere ma communique kon no woodi windoɓe doctorat ji e muɗum ta ko spécial ɓe janga ha heɓa doctorat ta ko ɓe janggani ko piisi ɓe wowli yo nano yo faamu wiyete communication option si wiyama birrul walidain
ikan ko yung may bet kalimat bir mahatul jinni syarq kalimat walidain mahatul jinni andine wiyate birru kahala arab yani koko mufti ko moƴƴi kon fu tawa koko sharia on tabintinni kon fu tawa bi maana koko hana waɗede e ko hana waɗirede e waɗugol ka waɗirte ɗon e ha ka waɗirte ala pettintinnaɗum tawa kadi ɗum ɗo fof ko ɗaɓɓa ko yarɓe yaalo ko ɗuwete bir kalimatu bir arata siwanaka dewa koye dewal ɗum kalimatu bir heɓto bimana ko wiigol ko neɗɗo catholique wona julɗo ko moƴƴoto netoto wiyatake bir ko konngol tiinayankewol ngol waawi tabbitude wo hara ko Allah faanda hara ko moƴƴere ɗum ko faanda koye nder ɗum kalimatu birɗa hino ari hokkeli usi inna kunna nad'uhu min qablu innahu huwa al-barru rahim an meɗen nodda e homo ko adime ngarko ko yoga e jiya neɗɗo subhanallah aljanna tawi hiɓe ka nder aljanna ɗon ɓe fuɗɗike memude nemaji ɗi ɓeyna Allah moƴƴike men ɗo kono na hande fuɗɗi na hande Allah fuɗɗi moƴƴatonɗe men menen men laatoɓe menen noddayno o ko moƴƴoto yani ɓayɓe natti aljanna ɓe yi wuro lay ɓe yi kodani ndi fuu ɓe haawi moƴƴere Allah ne ɓeydi desa o adduɗo en ɗo na ɗo o fuɗɗi moƴƴatonɗe men inna kunna nad'uhu min qabl innahu huwa al-barru rahim hay men laatinoɓe ko ɗum waɗi relation ma hakkude ma e kat ɗo ko koye woni relation neɓuɗo nattoyi pansam ngal mbiya Allah wala ɗo ɗo ko tawata ko handidirno ko aji ɗo ko ɗo wasi ɓe holli Allah moƴƴike e maɓɓe kono hari mo wooru hari ɓe wowondirno donc so waɗi on yi kalimatu bir ko o barko arrahim yani ko yurmeteɗo ko okkowo bimana ko moƴƴo ko ɗum waɗi kalimatu bir ɗo tawi jikkuji moƴƴiri fof kalimatu bir ɗo tawi dokka okkugol okkirgol fi Allah okka ko ɗuuɗi jettegura lan tanala albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun o mema tan ko wiyete birru kon ko wiyete moƴƴugol ko wiyete ɗiggugol kon fannitama on ittani e ko jogiɗon kon ɗuɗɗo yidde kon okkitton ñande rasul jangi o aya ak sahaba no takko maɓɓe goɗɗo no ɗonni no wiyeteno Abu Talha on no jogino jardin ɓurɗo jangude ɓurɗo labede ɓurɗo moƴƴude e jardin ji ɗi fof on sayi o wi nelaɗo mi nani ko wiɗa o wi nelaɗo ɗatani jardin nan mo tum sahaba en fof mo kala ɓayno andi kowa makko e kadi ha ko tan okkay jardin on ɓay aya mo fi dokkan wiya o wi rasul jardin an mo mi okkimo l'islam on jardin mo valeur makko on hande o marché pour ko jandude on daka jogiiɗo ɗon supermarché marto dambude wanowa temetre tawa dambugal kala yaltinayi 1 million francs CFA ko ɗum valeur makko on wawata wonde hande valeur ko ɗum ko okkitiri nayñande ko ɗum okkitiri o yiɓi ɗon ɗum o yeyka sabde no tawa ɓen makko ɓen no tettude nemaji wonɗi tuɗɗi ko ɓe maɗɗi ko ko tuttini ɓe o yiɗi ko ɓe tetti ko o yiɓɓi nder ɗon ɓe sikki o fiɗe woni koye jak o wi e jeeya hande kadi mi hokki Allah donc o yii ɗon kalimatu bir ko haali mana ko konngol teddugol jokkugol jikkuji ɓurɗi moƴƴude ngol tawata kadi moƴƴereji mum e baraji mum e fotoreji aljannaji ko donna ɓe yimɓe waɗoɓe birru ɓen ɗi mana ko ɓuri mawnude aljannaji ɗum woni ko Allah subhanahu wa taala waɗata
Orang Nabi dia sabda wallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir. Aka wujudi dia kaitan ko. Enjan mo dengan ni baya mawdu ng taqwa. Sabu de ngayam fukma. Tom kalimat berdoa mufkara ko tikara ko betawa. Natu ka akidah, natu ka ibadah, natu ka akhlaq, natu ka muamalat, natu iko. Jonno ndeboyo tafiti ko beten. Siriyama al-baru ko ikulo. Ko ikulo beten al-baru jam umum wana al-abrar. Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ayna yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Allah subhanahu wa ta'ala wadani no yimɓe ikkuɓe ɓe ɓe yahay e pundu no tawata ko aron ko urnirte njaram ɗan kon fiya tan uruɗa putta weɗɗe bimana ko kafura Allah dani ndum pundu ɗon aminan yashrabu biha ibadullah enen ɗon ɗum pundu ko yarata enayi ko jiyaɓe Allah ɗumane kalimatu ibad waɗa idafa e Allah haray bare ɗum ɓurti togude sina ɗum ko wota ko fof ko kanko jii kono so dangi e seeɗa e ko jeykon e makko ko feññini haray heeɓi barde e kala kadi ka yiwɗo Qur'an eno wiya ibadullah maɗum ibadur rahman ka idafa o waɗa o maɗum idafa on tana on none ɗon o ardota masalan moyna ko bashir ibad so gari aya on ko bashir ibad suratu zumar on tawa e aya ɗum ko darori ko daali sabu respectugol e siyak e forma no ayije ɗen artiri noon kono ulama en wala cheikh Muhammad Ali Sabuni khadimul kitab wa sunnah sahib safatu tafsir mo jeehi ko Qur'an e seedude kolongal e ko tagudo yewta Muhammad Ali Sabuni no wi'on daali ɗon no woodi ko hasba e makko yani ko bashir ibadi wawata wonde ko bashir ibad wawata wonde ko bashir ibad daalu o wona maksura wona daalu ƴettata gasta respectata qaida luga al arabia par ce que haray daadi on mi mana kalimatu ibad o ko wona mafulu bihi ko wona mafulu bihi hay ko mansub o wona weltinir jiya mais ko waɗi mo daali ko ɓay yawu ma hasba asuna on ko bashir ibadihi jiya ko bashir ibadi weltinir jiya o yiɗen kadi ko Allah sippi fi maɓɓe kon ko ɓe wi mum timmi alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu ulaika alladina hadahu llah wa ulaika hum ulul ko fewndo waɗi si Allah wiyani wa ulaika ulul albab o wi wa ulaika hum ulul albab ko par ce que o woni no fi ulul albab ha fof ngarɗi jiɗi awa konɓe woni ɓe o wiya ko ɓeeɗo noon nati halqi samawat wal ardi wa ikhtilaf leyli wan nahar la ayatin li ulil albab o sifiɗa ɗon ha wiya ko ɓeeɗo yani nde fof mayre ko nde tokora ko programme goto Qur'an ko goto yentini jon noon Qur'an no wiirɗen noon kala no waɗi idafa e damiru makko on e jiyaade waɗi ko towoy o yii ka suratu zumar ɗon o yii ka suratu insan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura ayna yashrabu biha ibadullah yufakkirunaha tafkira so jokki ay geɗe on tawat ay ko al abrar ko ikkugol ko sifaji ɓurɗi labeede ɓurɗi moƴƴude e neɗɗankeyagal ɗum dokkata kalimatu beete
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرا. Sifat pun dimau diicip pun dilakukan dokter kalimat kalimat apa. Jadi kalau anda masih tawaki, bila ini nama komunitas kepada orang tua, ia akan sesuatu furqan. Wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'ala al-ardi hawlan wa idza khatabahumul jaahiluna qalu salama. Donc kalimat ibadur rahman jikku dimot ini jikku di ardu di edewa. Kalau fengo sonjok pai ayat أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Jonto dogo konati ko indentato ko viete kalima ko bir. Alwari kami. Konene pa ko viete alwari. Jonno motu mengono ko bir alwari dei. Honno di jikku jikku dilabere do honno di ikkere do ne yottorta e nene e baba tra kono Allah jidiri tra kono o yahlori o honno jokkodiri e ɗum ko honno ɗum waɗirte ko honno sahabaɓe e salafu sali e tabi'inayi jokkodno fi ko wiyete ikkango nene e baba kon ko honɗum woni place ɗum e nder diina. Pun mau men. Kelas birrul walidaini kan dina sitawi dina kan kopiji sapo birrul walidaini no jetti immundum. Deuxième place birrul walidaini jetti parce que buye men no matja dina men kan anga ko honno atte ko honno kurolida wadi si Dr. Yusuf Qaradawi o windi deftere wi fiqhul awlawiyat panno ko jaay ko ko nakama ko le kala ko wete jangen kon ismalume muda woto ismalume utto mo ganna. Parce que bukan kondani hai kutibari utama. Jadi orang dalam maha tu mana ini akan di general wakil pisang sukol mo yun ne dari direha ni komporan kelas permainan wakil malum ke. Dr. Yusuf Qaradawi. Tepol awaliyat. Yani hukum atau si ibi takdina hukum jikoro. Jono wanan de anda dina kan fuma dikan nene ba kam deuxième position ande hawan to kiti ko hawan to umma ko wadi non pame man to modde biji di pet ak dina biji pet si ollandama ko sabu hon dina l'islam ari bi ko biji didi aranundum Pawodin ingol Allah subhanahu wa ta'ala wada mo goto kanko tum rewa mo haraka fidali e bakko hay hunde woni en timmundum ko moƴƴagol e tateku makko on wiyete français l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'harmonisation des rapports sociaux. Voilà les principes fondamentaux de cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wadugon Allah goto rewa mo kanko tum harta fidali mo e hay hunde e moƴƴingol kawtitangal hunde kawtitirɗal kala ko kawtitir kala ko kawte maɗen fof e nde ngal laalakal wiyetengal leydi wiyete ko planète Terre laalakal leydi fi hondu wasimini laalakal leydi min planète Terre ko paske hoɗo mon ko ɗo woni ko ɗo hoɗude gandal ngal noon
sa muda ko science esta pidi itabu on hodje no yejibu je hewtu no wawi en nakude nokku go e nder univers o kono hoɗo men gon tigi tigi kaka leydi ɗo mais wona leydi ndin tum woni e nder windere nden wiyete ɗum univers e haala faransi sa faala fof ko allah tawi ko goota ko ko yawi univers sa wi ɗo mon ara ko laali fof par ce que monde on no wawi maɓɓede ilama ƴetta sen koye univers tawiya le monde végétal le monde animal le monde wasani univers kalimatu monde o firete ka alamo alamo ngara wonali tan wi alamo jinni alamo haywanat ko sawi al kawnu aray udiya kawno ka ar woni univers on ko pensé e jonno piiji ko planète terre ɗen hoodere leydi kawtiri ko hino ɗuuɗi hino mawni hino ñanki planète terre o ko seeɗani e ko tabbuɗo on tagi ka wonɗen ɗo nde leydi ɗiyoto par ce que ko tawora ɗum e goɗɗum ko wiyetede systéme solaire almajmuatu chamsia c'est à dire nangue nden e kala koode wonɓe taarade nangue ngen so nani ɓeynade systéme des nations unies ko ɓay nations unies on ko ɗum no woni instance ɓurɗo mawnude on tema sengo e société ji addallah fof no wonirande joni noon nations unies on eno mari ɓe organe ɗiɗi wata gollidude e muɗum structure ɗi si fiyama PNUD siko fiyama OMS ko ɗin ɗiɗi ɗo wiyetede systéme des nations unies wono planète keɗen noon kañum kadi woni le systéme solaire e jon noon ndiɗo leydi oɗo planétaire mo wonɗen e mum hiɗen kawtiri ɗo e piiji pus jon no wondugonde ɗinɗon piiji tawa lorraani hay hunde pittinaali hay hunde tampinaali hay hunde wuura ka hoore leydi ɗo wuure tawa goɗɗo ño'aali goɗɗo goɗɗo wujjaali goɗɗo goɗɗo jamfaaki goɗɗo goɗɗo barminaali goɗɗo goɗɗo helaali goɗɗo ɗiɗo piiji fof ko ɗum ɗo ƴetti hunde ɗimmere nden e ko hacci diina kanko yobo wonɗo ko o wondu e hoore jam ala gotum lorraani kuma joni noon ɗum ɗon e hoore mum ɗum ɗon e hoore muɗum si tawi ɗum ɗon marsay mata ɗum on ande o wule o wotinɗinne si wawen wondude hara e lordidirani hay goɗɗo faransiɓe no seediti ɗum Roger Garaudy ɓe en menina ɗiɓe philosophe français o wi on ne peut pas être humain sans le divin e wata wonde yimɓe sen majjodiri e jooma men sen majjodiri e jooma men ko kulle wontaten ɗon noon ngam ɗo tawtigal oɗo moƴƴodiral ko ɗum ɗo ko fof mana e woni ko Allah subhanahu wa ta'ala tagire fat mum ko donc sifa wonwa ɗum joni noon ko honɗum waɗi si birrul walidayni o ƴetti place wonɗo très important dani ko ɓay haray nden fuɗɗitande moƴƴodiral ngal ka hoore leydi ɗo hara lorɗidirandi haray nene baba on no ƴetti keɓal mawgal e nder mum par ce que ko dennanagal koko woni ɗo kon fuu koko woni ɗo kon fuu woɗɗi an neɗɗo julɗo on ko kala ko feppodirɗa e mum ko hawrodirɗa mum e ko woni ka leydi ɗo ko koyo wonnu e jam ka lorno hay fuɗɗori leydi ɗin taw la dali wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha taw jeran waɗɗe min kadi wonɗo on tawi janni on tawi leɗɗe
dari bid'ah adalah aceh itu tonton masuk bid'ah tak sumbu hal dimakan di tema memang ke polisi ni albala sabi ama wata sokku fita kasumbu mi anda sitari akufi goɗɗo ma a deturnimo ma a ñoƴimo ma a toñimo haray ko a hombo an ko a julɗo homboni haray an ko a julɗo hombo wiyama hay leydi ndi wata loodu na ɗum hoɗuɓe hoore yimɓe hake ma ko nela saslama teddini fi neɗɗanɗe yakkat fi attugo tagaɗo wona e jam hara toñalimo a lorralimo so ndaari suratu abasa felore nde allah feli muhammadu rasulullahi sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam patron tagore nden ɓurɗo teddude tagore nden tawi no accanalimo ma o feɓa e hunde gonde lugginen miijo gaskoɗen qur'an abdoullahi ibnu ummi maktum bunɗo one o tawde rasul e yimɓe tedduɓe patron ɓe ɓuray piyankoɓe ɓe tata goto e maɓɓe si naati l'islam o naaday guluji si nanama ɗum o naati bi mana guluji haray naata kadi mo faala kundegude ɓen ɓe naata ɓeŋino wiwde min jaɓay ko wiɗa ko kono no woodi toon groupe o e hinkoy min yiɗa yo nane min yiɗa yo nane min yiɗa yo nane tigi tigi o meɗen jokkodiri e ɗen min yiɗa joni noon ɓen ka woni wolde ɗo ɓe ɓe ɓuri andude ɓen tigi goɗɗo e maɓɓe ani no waɗi ɗiɓe turuɗe ko bunɗo rena no wiye ya mouhammad allimnima allamaka llah tindinan ko allah tindinma ko nela ɗum hirɗini ɓe daaro ɗum ɓe miijinande min ko sifa ɓe no woni ɓe jiɗa nelaɗo tangini ɓertay naatugol maɓɓe ka l'islam sabu hargol abdoullahi ibnu maktum nela ɗum hirɗini hujji fadani abasa wa tawalla an jaahu l-a'ma woni woɓɓe goo hake ma ko ɓe yiɗi nela heddinimo ɓe naata kala kano ɓe wuli kano arno awasanelaɗo moosi wa tawalla ɓe wutti ɗum na moosina abas wiyete e haala ha abasa na moosi bes nanaɗa ɗo e yawmana abusa ngam tarira tan kadi ko moosirede abusa ngam tarira kono ɓeynana ɓe winelaɓe mirɗini ɓe ala ɓe mirɗini tawi laali mo ko e ari ko kolon pekkol o hatta si allah subhanahu wa taala felimo kono ngaren on ɗum nelaɗo waɗi abdoullahi ibnu ummi maktum honno tan waɗi mo andi to l'islam yiɗa yo julɗo tampin julɗo ko ɗum nelaɗo soit tan ko par ce que ko bunɗo ko nela si nelaɗo takku noon o wiya nelaɗo takkira si nelaɗo soppo noon o wiya nelaɗo soppira kono bunɗo no fama ko goɗɗo ñiɗini waɗi ni est ce que bunɗo no fama a ñiɗɗini a ɓooɗi wunduko aleydi ɗum no tampini bunɗo o rena ko waɗi ko est ce que tampinnomo tampinno abdoullahi ibnu ummi maktum ko rasul waɗi kon kono madama taguɗo on kañum yiɗi ko waɗa kon ko taka o handida e ɗen jite allah subhanahu wa taala pedi rasul ɗi kala ko patron tagol nden est ce que on tasike moƴƴa aya joni noon ɓiɓɓe adama ɓe ko accante ɓiɓɓe adama ɓe ko teddinteɓe ɓiɓɓe adama ko moƴƴeteɓe e muɗum joni noon nimero ɗin e ko moƴƴe e mum kon e adama yankoɓe ɓe ko nene e baba nene e baba sabu ko ɗum nde allah ittuno ko makko kon directement ko ɗon o hittiniri wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidayni ihsana wa qada joma maɗa ñaawi o yamiri
syarah ini pasti kalimat yang merujuk yang dikut kuat wa qadar kodok hatia nasihat siyama wa amara madu wa syara'a niyama wa qadar rekurala wa hati wa qadar rabbuka yoma ma nadi nyawi o welama o yamiri o syarah ini hundum o sakti wo ko sakti Allah ta'budu wa ta'budu illa iyyahu subhanahu wa ta'ala wa bil walidaini al waw lil 'atf nawono kadi wasiyama wa qada rabbuka kadi wa bil walidaini joma ma welama o yamiri o sar'ini yo moƴƴo e yumma moɗon e babel moɗon ihsanan hattirde e moƴƴagol anni no woodi goɗɗum hakkude wa bil walidayni ihsanan ɗum goɗɗum no hakkude mo yartan par ce que no gasatuɗa ko maf'ul mutlaq ƴetta e fiilo yani wa an tuhsinu ila walidaykum mono dara kono o waɗi ihsan kadi nayo darɗa si wona ihsana naray o hewtani haka Allah faalaɗo si woni tuhsinu ɗum wona ihsanan haɗa hewtani haka taguɗo on faala ene moƴƴoto ɗon e yumma moɗon e ɓen moɗon haccirde moƴƴakon e wona on aya ɗum ɗum taguɗo o yewtiti haqqe mum o watti ɗon nene ba so yehi ka suratul nisa aya capanɗe jeejeɗo verset 36 surat an-nisa ka Allah subhanahu wa ta'ala moɓiniri kala ko wiyete hakke kala jonniteteɗo keɓal o addi ɗon ko ɗi sappo kala jonniteteɗo keɓal ko wiyete duwa e hakke ko fof e nder aduna on e laaɓa on fof mo linkiri e suratul nisa aya capanɗe jeejeɗo ala ko addi ko ɗon ɓuri mi ŋaɗɗinde e ko wiyete qur'ana ko ko dolni minen andi min jannama towa ka université article ji ɓuluji min jangi tawa noon taguɗo on kañum o yewta ɓi haqqi aduna Allah ɗum fof tawa koye haq goto o yewtata o taguɗo no donni e gandal no donni e konko Allah daali wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba والجار ذي القربى واليتامى والمساكين قرآن الكريم والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم lan ni ko ɗum ɗo kala droit international ko woni ɗum fof ko ɗum ɗo ko ɗiɗo sappo taguɗo on ɓari o gayni ko makko fof ɗum o yiɗɗi ɗon wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'a o yiɗɗi ɗon wa bil walidayni ihsan o yiɗi ko ɗum ɗon e deuxiéme position e nder diina moƴƴagol e nene e baba haccirde moƴƴagol moƴƴagol e nene e baba haccirde moƴƴagol ko ɗum woni ko qur'ana o yammi donc so ngaari ɗum kono taguɗo on ko hakkil e ñaaworde makko e saɗɗingol makko himo ñeewi e cetta makko sabu yamirore kala harayno jokkodiri e nafoore important e yamiraaɗo e dow mum on ala ko waɗanma ala ko teddi e ma ala ko moƴƴi e ma haa hewti Allah subhanahu wa taala yetto lansiɗa mari kadi moƴƴiɗo e ma yankodi e ma waɗanma haa hewti yumma ma e ɓen ma e nden ko Allah tagi tasken gooti kono waɗi si ɗum ari ekkitiɗi e moƴƴagol e nene e ba joni noon ndaare seeɗa ko ɓeeɗo bimana waɗanma kon naare si iri e Allah tamo yewtude fii ko lutti e tagge ko makko mum
si tawi a heɓi feere moƴƴagol e muɗum ko honɗum Allah adopta dal wa yasalunaka maga yunfiqun ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين هذا يا محمد كلام ما si heɓi ke seeɗa hombo korte si weli si seefaji ɗin heɓi ke si laamu heɓi ke si jaawo heɓi ke si teddungal heɓi ke ko hombo waɗante wa yasalunaka maga yunfiqun قل ما أنفقتم من خير فللوالدين فللوالدين لن القرآن في أن تقرأ دور أن تتابع في أدلة فللوالدين فللوالدين سندر دلالة karena tuh lagi mau قل ما أنفقتم من خير فللوالدين kalau mu'ir ndak okotom mu'ir ndak okotom adlawi konene papa ci naka so nani mo te ko yete ko pani wa dai ko atla ita ko kore nene apa apa ko ida wi pani wa dai ko kan beki tuani no ko enggak ko iti ko bon o mo to heta kata mo ko ta hande kan ko beje yo ko ta ko en dundi dundi siweti ko hedi ko kat beje ni sikutirawa hiki wakati dino do nanya Quran dia do fama dong wala hay sikali do di anda etak hiki mo ni ne badante di mana ko yumbai ko dum wadi si Allah subhanahu wa ta'ala tibi yoga e tamper nde goto e ɗo ulama karmo goɓe goo wi tumane ka qur'an yewti fiɗɗe ɗingo nene e baba ka alqur'ana tumane kan Allah yewti ɗum ka alqur'ana ko yewtata ko nene jom on waɗi kon ɓe wi ko fi won ɗum haɗi Allah yewta ko baba nde on waɗi ko ɓe inni ko ɗum ɗo yewtoto ɗum ɗa ka mare haka garo parce que Allah no yewtira non ko hikma makko quoi koko yewtoto kon ko ɗuɗa kon ko ɗumo yewtata ko ɗuuɗi kon mo dara yehi ndaari sot nisa hurrimat alaykum ummahatukum hay mi nanama o niniraɓe momɓe o linti ɗon ɗi o hammini ɗin fof e rewɓe ɓe harman ɓen fof o linti ɓay ko ɓen ɗon ɓuri fanɗude ko daganiɓe en ɓen ɓuri ɗuuɗude ɓay o linti ko ɓuri fanɗe kon o wi o hindata ko ma wara'a dalik Fahmi ɗum moƴƴa ko lutti ɗon daganiɓe par ce que ha fuɗɗike joni wi ɗon jooɓe leyɗa dagani jokawa no daganinas ko portoje no dagani awwalde ɗon ha maya ko ɗum wona tamto ko woni ɗum haɓɓiɗi ko seeɗaɗo no laaɓiri no daganinas ɗon ɗon ana piye koddi en terto ɗum nan ko Qur'an wi ko lutti ɗon daganiɓe Allah ذلك كسورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا نيان بالدين أنت يومئذ يوم ما تقدر ما تحكي يوم تحكي بمعنى ندار يوم ما تصلي كان ولا هو نتامبر بكيكور وكامبر موسين ساتين كلمة كور كلا كوكيتين كونكور كامبر إتاكورين الصنكا إهدي فايدة إمايدة كون ناتا يكورو وبعد كلمة القرآن ini didoni antu bermakna bagi sebenarnya importante tafsir Lada kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum kan Kada kaapate kadeze 50 degré a l'ombre da vela ndiam kala ɗum ko kurhun lakum jono Qur'an no wi tuma campagne ɓettidirana kadi haali ko ɗum muusi ko ɗum woni e tabbere ko ɗum amini ko ɗum maɓɓini ko
dan hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Yumma mako sobi ke mo hore tampere musi e tature. Firta kongol kadi ko hore musi e tampere e tature. Wa hamluhu wa fitaluhu sobagol makko ngol ha firtomo tantomo ɗon kadi satomo ha bimana entamo ɗum ɗo fof ko talatuna sana lebbi capantati yum ko a dongat yummama ko a soñjal yummama ko a lette yummama kadi reedu ko a kurguma sa hibinama kadi nde ɓe hibinama hara no anndaaɓe ɓe hakkunde gurdal e mayde ko wasi ɓeyna ɓe yetti allah daɗi dandi daɗi on ko kañum ko jibini dandiɗo ko jibini kon kadi par ce que kaka mayde wonde ɗo ɗon noon ndin muuseede nden sattele ɗo si yewti ɗon kadi danga kon on goto mo wownata si wulli o wata wiide ko nowru muusa tan o wata wiide ko reedu muusa tan ni o wata wiide o weela fof mum ko kattini yumma makko ko yumma makko wontata mestedi ɗo jokken qualifié yeƴa ha wiya ko noppi ɗi tawa haali ka ɗabdal yeƴe tawane ɗon net yeƴa danko ha wiye ko reedu noon o faalarama waɗa alhaali waramo dumbutta yeƴe ƴaawi aw noon o ɗanoyo o waɗaali université 50 jokku médecine kono o wonay docteur o sakki ɗo piiji fof yumma makko ɗum ɗon e nder duuɓi ɗiɗi 2 ans imo e nder on situation o ɗaanike o tuma nder ɗaani o fuutike o tuma ko on fuuti o ñaami o tuma ko on ñaami e sanga kadi wonno kadi reedu kadi o kadena meno makko probléme kadi nder to o sanga ñaamete makko ñiire tewo ɓanne o yamiɗa ɗum luɓanmi mbiɗa ɗum luɓanmi ko toore nama mi faala ka fewgol toore nama faala ko ɗum ɗo mi faala sans programme yaade ɓe makko bes kayana mo santede ka nder reedu kañum e nder ronkere kadi andite dongal ngal tawata ha hande sifa mo yi'a ka sifa ngal ɗo dongal ngal tawata ko welduɗa e goɗɗo ko nani ɗuɗo wo wiyata dey jaɓanan seeɗa woni ka leydo an ɗo ngal ɗo ɗum dongal ɗum yi'a dongal siɗa dariɗa rondi siɗa jooɗiɗa rondi siɗa waaliɗa rondi aɗa yi ngal ɗon ngal haali waɗi goɗɗo no waali no rondi ko reydude ɗum waali rondi tawa ko awol nder to ko golle ma no woni ngal ɗo ɗo alqur'ana wi ka gañta kon ayaw Allah dali hatta ida balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan ko ɗo andirten noon mission neɗɗo on noon joni ko honɗum ko juha yumma ma ɗo an ko ɗo e ngal ɗo seeɗa jatoɗe ngal ba mari ɗum ma haaju gadino toon Allah subhanahu wa ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatuhu wahnan ala Allah subhanahu wa ta'ala wagani me yamiri neɗɗanke ko moƴƴiri yumma makko ɓen makko ko waɗi no yumma makko rondike mo ronkere e hoore ronkere hunaka farqun bayna wahnan ala wahnin e burhan وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير أنا داني من يمين أنك يوم ماكو ماكو سبنا يوم ماكو رونيك مو رونكيري 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 وأنا نالا c'est-à-dire qu'il owoni tandere kafuɗa kon formation muɗɗina kon
net anche con tante ma non sa sapere de go e non torna per rompere il gol verde e tutto gol rompere il non detto da un gol detto con te dali ciao perché rompere gol di cadere ma con te dali ciao vanno a sangra giorno cuma non pochi non gatto gol fuɗɗo non teddude o fuɗɗo ronkude joni noon si tawi a rondinama ko wattu waltiri a rokkere hoore ronkede depuis kono neɓe ɗo rondira jonno exemple si goɗɗo rondike ɗo e 50 kilo ma o wiye mi ronki si tawi noon ala aadi min ko hakkita ko 7 minutes goɗɗum ɓeydete onon 50 mara kuntumo yemi 7 minutes ɓeyi ɗo 5 kilo ɓeyi ene o ronkere ɓeyɗo ɗo kaɓirto ɓeyɗo wona ka tum 7 minutes 5 kilo ɓeyi ɗo ronkere ɓeyɗo ha ɓeydako ko ɗum ɓe wahanatalawa sade boni kadi ko ɓeyɗo to poids no neɓirta ɗo mafhum wahananaɗa wahni ka fuɗɗode o gara ɗo juula awa ha na yan junnoɓe wara juɗɗa ngani awa ka joni no hoolaki kala junnowo kanko julan dawra makka tango ɓurta joɗi no ronki awa o wacce tawɗani wannum ko wona ɓeydede 5 kilo ɗon ɗuɗiɗo woni wahanan aɗa ala wahani wati sawno donc non sentenderi to ka ka do comande ma sempre si fa così se sono una è un età mo woni ma de no che pensa che non non hito e ka so apa sebenarnya important hatta ida bala ha shukru ha o yotto ka ken ma kono do di su di nama o ke di hotel ki rul ma ko hatta itu suruh di bakon قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. يوم نقولنا ميتني ما كوني لا إلو أنكم كانوا يوم ما أن يبنغم ولا يفهم كل مدين يقول kaya anda neuna tumo tigiyan tane ma anda ne mo ko ngayan tane kan ko yuma ma ko eden ma ko wala ni mo ko na ko tafsir sa tagir ma kaya yetu Allah subhanahu wa ta'ala kita to wa ma ha sa kai ni dong tekka tekke yetu kol ka Allah pala ni mama eden ma ko dongi ma anda sama ni mo saya bodoh jadi diwan lagi itu. Kalau Allah wala ma ko yetta, kalau Allah wala di umma ma ebe ma ko ko ka yetta. Bayati ko ma ko e ko ma. An ko ka kedua no itu dalam ba ko kan ya Allah wala ni. Kalau tay ko ni hedi ma. Paron do to. Bayati tu ne ma di Allah wa amma in hada sa biya Allah ni yetima. Allah miteki kakiyakka ko yuma ngende kakka ko anda andi do nganga do ko ngale ikene ulas mo men ko tedi mile damati ko ni hakunde ade ni yuma mo ngebe mo biji yang ngano la be tanke be wuri si be vendi do ano la be tanke na wuri andi ala kat atak guna ba be na wuri ila joki gondama ngurna ma ko kati be ila joki kati gondama bas ay wuli ko ya yetti ko Allah wa ma ko ngaka yetta ka ka yumma ma e ma wanda wa ko donga ma Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah menjadi gobernur terkulli mungkin itu adalah perkat untuk si awal yang nonda. Itu non sekarang ini. Oh mana itu dia? Oh sekarang ini. Kok cuma kapan itu dia nak kaji hari buku mus, buku dua ni tak boleh buku
amini ko mapini ko alagan hamalatu ummuhu kurha wa wada'tuhu kurha yumma mako sori ke moy hore tampere musi de takure firta gongol kadi ko hore musi de tampere takure wa hamluhu wa bisaluhu sowagol makko ngol ha firtomo jantomo non kadi satomo ha bimana intamo ɗum ɗo fof ko talatuna tan lebbi capantati yum ko a dongat yummama ko a sonja yummama ko a lette yummama ka nder ɓeydu ko a kurguma sa hibinama kadi nde ɗe hibina haraji no andaɓe e hakkude gurdan e mayde ko wasi ɓeyna e yetti allah daɗɗi dandi dandi on ko kañum ko jibini dandi ko jibini konkati par ce que kaka mayde onti woni jonnon ndin muuseede nden sakkeli ɗon si yewti ɗon kadi danka ɗon on booɗo mo wowlata si wulli o wata wiide ko nooru muusa tan o wata wiide ko heedu muusa tan ni o wata wiide o weela fof mum ko kaɓɓiɗi yumma makko ko yumma makko wontata mesɗen ɗo jokken qualifié jeeƴa yeƴa haa wiya ko noppi ɗi tawa haali ka naɓɗa yeƴe tawale ɗon net yeƴa yeƴa danko haa wiye ko reedu noon o faalara waɗa an haali waɗa o dumbutta yeƴe yeƴa wiya o noon o ɗanoyo o waɗaɗi université 50 jokku médecine kono o wonay docteur ko sakki ɗo piiji fof yumma makko ɗum ɗon e nder duuɓi ɗiɗi 2 ans imo e nder on situation o ɗaalike o tuma nder ɗaani o fuutike o tuma ko on fuuti o ñaami o tuma ko ñaami e sanga kadi wonno ka nder reedu kadi o kadenan neno makko probléme kadi nder ko o sanga ñaamete makko ñiire ƴeewo ɓanne o yamiɗa ɗum luɓanmi mbiɗa ɗum luɓanmi ko toore nama mi paala ka pewgol toore nama paala ko ɗum ɗon mi paala sans programme yaadete makko ɗum bes kayanamo santene ka nder reedu kañum e nder ronkere kadi andite dongal ngal tawata ha hande sifa mo yi'aka sifangal ɗo dongal dongal ngal tawata ko welduɗa e goɗɗo ko nani duɗo wo wiyata dey jaɓanan seeɗa woni ka reedu a ɗo ngal ɗo ɗum dongal ɗum yi'a dongal siɗa dariɗa rondi siɗa jooɗiɗa rondi siɗa waaliɗa rondi hande o yingal dongal haano ɗi goɗɗo no waalino rondi ko reedujo ɗum waali rondi tawa ko an ko an woni nder ɗo ko golle ma no woni ngal ɗon ko ɗo si qur'ana wi ka kañ tagol aya o allah daali hatta ida balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan ko ɗo ande tan noon mission neɗɗo on non joni ko honɗum ko juuha yumma ma eɗma ɗo an ko ɗo e ngatɗo seeɗa ceernoɗe ngappa mani ɗugma haaju kadi no toon Allah subhanahu wa ta'ala waɗi wa wassayna al insana bi walidayhi hamalatuhu wahnan ala Allah subhanahu wa ta'ala waɗi mi yamiri neɗɗanke ko debbo moƴƴiri yumma makko nder makko o waɗi no yumma makko rondike mo ronkere e hoore ronkere هناك فرق بين وهنا على وهن كرها وفصاله في عامين أن اذكر لي ولوالديك إلي المصير أنا ذلك من يمني لك يوم ماكو سبنا يوم ماكو رندكمو رونكere e ore ronkere on ɗum firi wahana nalawa c'est-à-dire ko iwi o woni ka nder reedu
kafuka kon formation mutina kon net ange on kande be makko no sansa kude rewde go ino jonna be ronkere jawgol berde e tuutugol ronkere nemmino nder ton taw hay ko won nder ton kon teddani taw ike ronkude ko woni ka nder redu makko kon teddani taw wano a sangara joni noon tuma noon ɗum ɗon fokkiti noon jangugol fuɗɗo noon teddude o fuɗɗo ronkude joni noon si tawi a rondinama ko waɗiri a ronkere hoore ronkere tedin kono neɓe yo ronkira donno exemple si goɗɗo rondike ɗo e 50 kilo ma o ye mi ronki si tawi noon ala aadi min ko haaldida ko 5 minutes goɗɗum ɓeydake oɗon 50 maaro kuntumo yemi 5 minutes ɓeydo 5 kilo ɓeydo ene o ronkere ɓeydo ɗo kaɓritto ɓeydo wona ka tout 5 minutes 5 kilo ɓeydo ronkere ɓeydo ka ɓeddako ko ɗum ɓe wahanangana waɗni sadi ko woni kadi ko ɓeydo to poids no neɓirta noon mafhum wahananaɗa wahni ka fuɗɗode o gara ɗo juuɗa awa yaha na yen junnoɓe wara juɗga ngani awa yaha ka joni no hoolaki kala junnoomo anone joni kanko julan dawra makka tango muɗɗa juutine ronki awa yaha o wacce tawɗade kilo wannum ko wona ɓeydede 5 kilo ko ɗuuɗi joni woni wahananaɗa ala wahani وفصاله عامين non si intenderi tocca gata documento nel massimo si torna non è un età non è manco zero e mezzo che non itu kita fakta seperti apa hatta ida bala syukur ha oyotto kaken memang penonton disuki binama oke ibu dari ke rumah umum atai itu suruh dilakukan Allah bi ausi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya jomane wala miyatane makone minda edo angkong kanun eyumma an ebenga malay fa mo mo dewi gol ko yalla newna ɗum wonti yetta nema ko anda nemiri mo ko yetta nema kadi ko yumma makko e nden makko waɗani mo ko na ɗum won tafsir c'est à dire rôle ma ko ya yettu Allah subhanahu wa ta'ala kala ko waɗanma ha ta dañi ɗon tekka tekke yettugol kadi Allah kala ko Allah waɗani yumma ma e nden ma ko dongima nanda son nani moɗɗa c'est-à-dire ko doon ne ni wonda jettude kala ko Allah waɗa ma ko yetta kala kadi ko Allah waɗa yumma ma e ɓen ma ko fof kadi yetta ko yatiiko ko makum e ko makum andi ko kamɓe duwano yettude Allah ɓay ko kamɓe Allah waɗani kono ɓay goɗɗum ɓe heeɗima ko a rondoto ko ya yettu nemaɗi Allah waɗanma ɗi ha gasa mbiya Allah mi yettima Allah mi tekki kadi yetta ko yurmade ɓen kadi kala ko waɗata andi ɗo ngal no darɗi koye ngal yetti kadi ɓurasmo men ko ɓe teɗimine ɓe maaki ko woni hakkunde aademe yumma mum e ɓen mum ko piiji ɗiɗi yanganoɗaɓe tanke ɓe wuuri si ɓe weɗɗini du'anoɗaɓe tanke na wuuri andi ala ka hatti ala tatti gurdam maɓɓe ɗam fof ila jokki golle ma gurdam maɗa fof kadi si ɓe feɗɗi ɗa jokki kadi golle ma par ce que aya wii ko ya yettu ko Allah waɗanma ko haaka yettata kadi yumma ma e nder ma ko Allah waɗata kadi ko dongal ma rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah enen ɗo gollata golleji moƴƴi kadi yiɗi weeɗa arkat ɗo kadi ɗum ɗo attoɓe noon si awoye noon na ɗo ɓen noon sukarokel o walay golde dat on sukarokel o waray sunnaje ɗen fof
on sugano keɓɗi kono noon ɓiyuma makko tampi ɓen makko tampi o haajaka hunde addade andi oɗo kanko ko wanamala salihan mo ronti o sali ko accorde ko garta ɗum ɗa taw ko rabbi awzi'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda ten ko lawol wiyata ɗi docteur Yusuf Qaradawi jon noon ko hunndum e jikkuji moƴƴi ɗo e silike ko nene waɗi amma baba ko baba bemmini ɗum pop sabu ko rondimaba ko rondiba ko rondaba ko tekkere baba ko baba taw yehi jojjamuy jilde ha paɗe lanni heɓiri nene kam arti ala piye nene kono danki forme ka heɓi e tati heɓi e radio kombine waɗani baba ko ɓuri taw siɓi wonata da ɗo fekkere ko nene hamde ɗon ko ñawla alhamdulillah ɗon mbaɗaki ko e kadi probléme ɗi ɓirade dépense ñande wo ñande kadi oɗo woni o soyde kam ko fala ko ɗo ko babaji fala ko ñeñanete ko babaji ordonnance ji e lattane kareji yagal taw kumbomo sikilinama ordonnance ji e lattane e ɓira ko oya yimɓe pussabu maɓɓe ɓen maɓɓe menen madina no wodi nokkeji gure madina ka ma ɓen maɓɓe taƴitirta to sabu ɓira ko on tigi yani ko ngarto e algononaa temal senaneen ɗo jawdi ɓira ko ɓiɓɓe yani taƴitirta to ma ɗum jiɓurde ko ƴetti taƴitirta to jonno waɗanɓe ma ɗigo piiji fof kon ɗum sapporaɗa sengoɓe kon ɗum haddisaɓe ɓe yewtiti ɗum ka teddingol nene baba kon ɗum ahayde qur'ana ɓen haali si yiltika suratul isra wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة parce que peut una awlawiyat betul ko Qaradawi ndare no ay yede ngardi non kono enen ko sakkiti ko tunjo kulen ko sakkiti ko ngo duwa on sakkiti wa ko rabbi hamduma kama rabbayan sabi ko wadi ko addi dum ko wadi batti du'a Allah subhanahu wa ta'ala si ari aroyde goto e maɓɓe maɓe ɗiɗo non nawyugol harana ɗon imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma si ari aroyde goto e maɓɓe maɓe ɗiɗo non nawya duuɓi mum towata waɗa wuuri ɗiɗa ɗon ɗum ɗo wiyete ka balaga isharatul bahid kono kolil qarib wona wi ko jannirore hakrode ɗon ndende waɗama wottuma hewtoy ɗon kono ko tentinima noon so hewtoyi ɗon ɗas ɗon nande moon par ce que Allah ko wi si ɓe aroyi nawyo so ɓe nawyi ɗum siko wiya ɗon ko waɗe kono ko tentinima noon so hewtoyi ɗon dari waɗata kullama wi tawiɗe kon ɗum ɓiri fof ko luuɗugol maɓɓe e yamirore sabu meɗɗere maɓɓe mbi ɓe mettat mbi si daye ngun addi ɓe mettat mbi kon ɗum mettintaɓe mbi ko piɗi dar mettintaɓe mbi ɓe manquirte cellal nawhare no sakki no muusi wigol ko weli ko ɓurta memu hino ɗonne no greya mettat mbi mettere mbi no menminoɗo e piiji ɓuski yiɗon laaɗi wownoɗa wadde tawa taande kadi ko kaafingol ɗum no gereya mekkere piiji ngala wodde ɗi fof ko jogakiɗe nan no mettina kadi e kala ɓe anndinirnoɗa faamodirtaɓe tata
o yewtida e faamodiron ta ɗum fo e hino andu ko fuuti ɗum wonta ka joɗɗuɗa yiɗo 75 ko ɗon tawi men mawɓe 75 daɓɓike mo 75 83 enen ko 2007 ɗuyete conflit de génération wala mo yewtida ko itta mo wuuɗa o fuɗoto ka Dakar fuɗɗi o yaha ka Dakar hatti o yiyata hayɓe goto anduɗo mo ɓen o anduno woni isolé naturellement mo mettay joni noon so hewtoyi ɗo aɗa dari hana takollahma o tawiɗe uf wiyete uf ko kala konngol e kuugal hollugal mettede haysi mettade ɗum ene kanane kon wata wattene ñaato wattene ñaato ka fuuta ɗum oɗon wala yoɓa paas déplacade ɓeara kon way mi waɗata ɗum neɗɗo fuuta si a wii ɗon nawa noon kadi wino mi atto aɗa wi uf haray a wii ufbi moodi nawa noon kadi wino mi atto haray a wii ufbi donc ko sifa ɗiɗɗiɗi fof wiyete uf kala geste ma konngol ma mettede aɗa wi uf waɗa tan har huma wata taƴoɓe ta taƴanɓe moƴƴere ɓurana yiɗo masaji a fala tan pan donc wata taƴoɓe ta taƴanɓe moƴƴere taƴanɓe ko jonnata ko taƴanɓe ɓe fala kon dokkal ngal ta tawi moƴƴere nden yurmere nden sengo ma wa qul lahuma qawlan karima wonanɓe konngol wonnugol ɓe teddungal enen ɗum nden mari ɗum ɓoyi qawlan kariman ko hayka noddugol ɓe nodduɓe wi baaba en an ɗum ko qawlan karima e senore ɗon sonkeje ɗen goɗɗum no ka kolongade mum aya wi gite ɗum na qawlan karima koɗɗo wi tundal e sifa ɗum baɓe gan no yani ɗo wiɗo ɓukki o haali qawlan karima o rana ko wina ndaaro noddago ko labede e noddugol noddiraɗo ala goɓɓe bono hen ta hay noddugol koɗe meɗi nen taw ko ɗon fuɗɗi taw ko baaɗa ndika ɓen noon kadi ɗo e papa o wi teddima ɗum ko naati l'école ko woni bonfene papa on kon ndika kadi woɓe papa o neɗi wiyeɓe wiyere nde hande kadi wiyere nden no wiiri awa ko baba en قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه أنا يعلم يوكي واخفض لهما تبتنانك جناح الذل كبتنجي ما انت كبتنجي ينكناه تبتناه كاسيتناه تبقون كريكم من الرحمه تاكو سبو يرمي سبو ينو غرب سبو يرمي غرب sabno woni noon kedi ɗum ka jana ɗumli watte onora naminarra sabo je wona ko ni janagal lulli kono namina rahma ko mbiɗa hen kamoy en sika ɓurane botti e coloniel mi siki garɗa ko tarpete nebbine ka ko jana ɗulli ko namina rahma polas ɓurane ni jana ɗulli hara kadi ko mina rahma yani nettano ñankinanoɗaɓe tippintinanoɗe tappo sabu yurmede sabbi kon sabbo yiɗɗaɓe kon sabbo teddinnaɓe kon sabbo yurminnaɓe kon ɗum wasinediɗa tippitiɗa ulama en no windi defte spécial ko honno ɗum wonirta ɓe wi si tawi yiɗo yewtidude ko ya heɓɓi folima
si Bexen kaya akit do naik aku ada yang kisah dan berkat matensen mau beli si yung mama pensen pidekis hari mama dah sini hari tinggi orang tu malah hari yang itu hari pemahami nak orang tumbuk tong yang itu hari ini si Bexen kalau ni sebenarnya kita dapat ini mak tong naik foto tu begitu si penyalon warna yang tepu warna yang mulia somate yang paham tapi lowo nanti no dapat romo mintanis pinompu saya kakak peladoan mah kaya kita aturkan yes betul ombak abang sampai orang nyata banget si tadi kerja masih melihat kaya yes orang abang pasti oleh kaki potong harus kogai di bangun atau pekerja kalau tangan tekot kondisi luar tangan memang ni biar sebab untuk kung ini gigi mo ni gigi wonderful yung magung eten mo oto kalak mata ba ala tipin yeso yung mama ay bakit man ala tipin kuang siya agenda hal tapla fongo kawawa ay bayana adunan law pop kawa ay kita pemajan di pabayana maka kay Yesu yung mama na ustaz pakai na akyat no ala siya agenda bisa niwakan doktora untuk hindi ng andi Yesu yung mama itemna ala doktora ko ang si tali ko akyat kekadarnya jika mau dia memanah senera alat keras sampai PAD nomor atau di senera dan kedua lima lokan kemauan target lagi sama keluarkan kekuatan dapat kita kebawa mau si kuat presiden dari republik guna agar tema target mah alat uji kan kemudian di kuang kata presiden modern bukan orang lain mau kita ngomong belok, belum berikan. Wah, kurun dua lagi, Al Hasan Al-Basri. Kau dia kalau kau kurang no punya ni di sama ni, foto buat hari bayar nawajah di jannah, zaman mak pahai uji. Beberapa dulu mau pertali berpuluh, doktor dan ada. You mau aku dua dan mak tadi paten. Yung mama ko ay kaya gaso pangda cari bago ko video kasi makong kuputi ko dahil hasan natin halim natin hibat ngakot yung makuluat paandit bang pagkando pakandulo ko yete yung pulwari kayo nito mo video ko kali bago makuyaw hibat ngakot uliyak ka nilang hake yung maniliran o mo pada tidak berkot jadi pantai kong begitu nak. Nyande ko salah pusali. Yung mamurung o diyaw no sifat o ako ni murung kitong ora tayo makumagali no yun. O jari no murung kitong ronging tayong marapin sandi. Terus iya safari alon di jano dah ada nutro na jok bine mitay no ali na nila mijodo hidup tadi yung mama ko ito kung sige ano mitay ni pas bigo di jul jadi handa susay ko kira jok ko mi odali do jul apa dua Al-Imam Zain al-Abidin dan puni mo be pimo sifat ake mako no dewal pulo Allah
bagian Zainul Abidin sudah direwat nama ngewete pejamwal wal Imam Ali ibnu Husain ibnu Ali Abi Thalib. Yani koco Sayyidina Ali kota ngerawa begitu Sayyidina Al Husain. Kalau dengan di jamak benang itu bewani kong, kemudian juga imut juga. Kemudian di memang ko bewimo, kemudian di memang ko bewimo. Ene Imam Zainul Abidin, meyi ali hande, ante mau bermata tentang hauti dan nyama. Ko an mongoni, nyen sihirkan tenengga, ye kimen kita hauti boleh yumamu. Kue ini dikaya. Imam Hussein di pokoknya tiap tahun yang kau. Wakon kau tu pada mak terhormat mana. Wakono mehuru sineng hauti. Tewong di kongkai ini. Wataknya ande fale. Oh ini kata pada hauti yang tadi tak begitu bejun ini. Menurut ini kudu wataknya ande fale. Kau diratakan rumah tenengan tak parah kumpul. Nanggal sopan. Cakap yang nanti lupa lah teo, harus diratakan rumah tenengan lupa lah teo, bayhana, dan dua kapal di dalam terwakil. Mana ini kata? Oke, kau ini boleh. Mesti kena ngene kau tiada makan karena buat negara duit itu teo kita tahu. Dia hal pun tak tahu. Oh saya nak nyama itu untuk segala tenaga. Teman, kan kebuli, kebulu, batakan memang punya pada takkan di rumah membalas untuk itu. Abu Dhabi, nela selama wasikan pergi dana. Oli wa ati walidin. Wa in amaraka an takhruja min ad-dunya fakhruj lahuma. Alisa menuji kalau kepedong owi ipi di jene kena buat kita owi lagi emak kena mati kau kalau mama itu mah hai si bayang diri maya yakkan keaguma owi yakkan mau dihaji ka dongan di dalam kal kaya kira kau nak kono ibu hantu haji yang dilakukan pusat terpahat keindah yang kueneng kamu yang ada bagi yang kueneng mak. Jatuh orang mau minum cici. Buat yang sahabat yang ada beli adalah beli dan pihak barat uangnya nunggu penai ini cuma mai pen mana uli penai itu ya wana tak mak wala kueneng ya. Dia. Kau ini kau kelewatan ni ekor. Wao taku yung itate anan yuji awan di rumah awan ayuji uci bawa barang tak sahabat itu ngerang bilang kita rumah minta ini musuh kapan lah jadi hari itu ini kok rasul mati kalau di rumah masuk lima betul pun ada waktu dari palto betul pun ada waktu pernah dia buat perform kata, berarti dia buat kata hal begini. Oh, dia buat perfect untuk kunong hanya pan. Naik, sabu yumai penti mulu kemau ni kon lo pinatu dan sahabat, uji dan Quran juga bawa Rasul, yai jihad. Wo mengerti ini. Onau ni nak mai ke. Sahabat yang umur sejauh dan ikut mengatakan kemak dengan laki-laki Muhammad Rasulullah dan Rasulullah dan umur dan istri pun anak itu berdua itu bawa berdua hati-hati penot Rasulullah pengen umur dia awalnya nela pengen umur dia udah pengen umur apa umur pengen not dengan nela andi perlu nunggu ada tapi jumlah arwah nana selama kita bawa rumah. Mi waktu di emak tu sahabat dan mentor jemaah kami berlalu no itu semua orang yang mengundang dedikasi. Dan nama yang ada dedikasi. Bukti itu yang muka. Uspuke mendatang musuh. Jumlah ini sudah bilang kita masuk bagi satu orang musuh di saat kanan. Owi jumlah ini putih mah.
pun nih kau dah kasih penyakit itu wajib kasih kiriman telepon wajib oso dan mama kumpul si kamu oso dan mama ko bisa memang tahu mine nema kedua penomor jika dengan di luar isi di luar tendeng di ini ko jelo ngaban tayo maweng buka ka Misikal untuk ini andi, tun pohon joko diri di pohon, jangan dong dua di sini nota yang kita kon, jalan masing bagaimana, tetap perlu mawin. Anda di sini di pohon ini, saya itu pohon kontinen mau kontinen itu, harus anda itu. Mau pakai duit bisa kan? Jadi, dong biru yang warna apa? Allah Subhanahu Wa Taala mau ni biru. Kodun non hande ayat. Bahai ko kawan kata kita mana tempon ini bahai kema. Enggak loh ini. Ada kat mau bermudung kami, ya ada ini. Buana mau kemudian dari kata penanot kahar, tapi pada mama itu aku memilih. Ada negara yang buana dongkar, tahu harta, tapi pada itu golmo. Hai sangat tak video Prancis pada utara lewu, si dewi ini pada mayu aku tak menantu ayah hati ayah. Pasti kemudian yang apa jodoh nadi. Payah Nabi aku. Kota kau hati kepit domak kau kaji hati kepit domak kau kaji kayu kau. Anak dia aku. Hatul maka Nabi Musa. Hawan uwudi. Ya asapa pada Yusuf. Oh tanya tanya. Oh iya, semua ini Yusuf. Basuhani Yusufu o wulli ko hatti ɓiɗɗo makko on ha o wumi wundu ko wona ngal gonɗinal ko affaire on ciiɗi ka nder wonji ka nder kamɓe o wulli ɓi makko ha o wumi faali ɓiɗɗo makko ko andirto no woodi goɗɗum gundojum ko mawni hakkude nene ɓiɗɗo hakkude baaba e ɓiɗɗo otowal no wawi woppude goɗɗo niño Red cuma mak kota jatuh, banyak kamu wujud yang doa aja. Jono bedo wula fima ya api. Nyata gua miwat ngebayang kalau mau tuh luar ini yang Amerik, kalau kita tahu kuat, iwata buat bedeng andu kokate, ni andu. Miwat ko mau tu fish mau penonton fish hatian ka edo di dong meuni bayan orang ni naya ti mau ke gua ni saten mi na wo ko no dong bayan dong anjo hino dong mau ke unu no haen ni wo pen ko kore ko men ngat ya ni wo yu mama pe wulu no fi ma ti wulu ti pe wo pe ya pe sali wo de wo ma e hai mama te mi Bayi arata, bayi andi arata, kono doke, hao tuna, jonna nami mo. Mibanna yan ni andi takuray matama. Pero kiwante dumkat, yung mama penong ini, peyida dua doinong mobaya. Dari anak biaku, kubis ko, nyande te hapno ojon ni de doloke di mana makku om yo benaman bemak mai pe pokiti mika pe pokiti Israel pe pokiti de siwako yi dente kuna falamma fasala fil hiru qala abuhum inni la ara riha yusuf inni la ajid Inni la ajidu riha Yusufa laula an tufannidun. Lepoki tungwe, baik lepoki tiga mau itu, no nan unu de edito anunciati, no uno della propria.
Milo an minong o wi ay ko ni peti. Qalu tallahi innaka fi dhalalika. Na mo ba peti. Hay mo baca kilo, hay mo anda pinu, mai mo ni di kodong olo ni dai. Dan ap no ha ku ku ki do mo do i ni no ke ko ni no ko. Do da ni. Yon no hon no ko ni wo pe Allah jot da ko ni ma do la ro. Ya ta? Yang dihadap kui. Na ko do di ba ni ma du sifat undo di bi bo ki hawni ni. Dom tujuan itu nak energi aku yang kita nak temukan boleh jauhkan boleh konak boleh kopasir boleh nak kita ajar Rasul Muhammad dari Allah yang dari Allah ini dari Allah Subhanahu Wa Taala yang meninggal untuk pundre dari mau memang berdoa apa itu waktu yang hakikat no dia ke musik berbeda. Dari dulu de hebat, mak dengan mesin bukati nama rumah mak dan pai de hai. Mau kan musik beda paling tahu. Gila tu. Apa yang dari ko begai. Ara yang gai di. Orang memang. Ko pasal belum terlemak atau tonelado, boleh dirolen dengan daya mirip itu akan panas termaknya. Jauh sekali kan besar dari Allah, anta sadar no Allah ko yang lima komisen komak. Tahu tu, nan ayat lebih adi, bahwa saya nabi ayat lebih adi, wa indah ada kehalalan tisrikat imali kerja kini itu, falat ayat lebih adi firmin huma. Mawas huma, kami pada tu huma. Pada tu huma, ini dari nomor malu kuadran kekayaan kan aku. Namun langsung ada pun langsung boleh terap. Para abang saya tu, contoh. Ada dalam prosedur yang penting insyaAllah. Itu dan makin air yang mungkin kita harus ada di Ibrahim. Dan maku ya abad ya apa ni? Ekohon wari ten nanti dek terus tak berbeza nanti harga maunya di atas Allah Taala. Untuk tiba yang ten wallahu a'lam. Kalau dia tidak tidak bohong orang ada tawatin mau kata apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Telepon gini. Insyaallah kita insyaallah. Segera dulu dekadi apa kamu hadap. Dan. Ustaz, Make kat mikro. Boleh kat mikro. Boleh yang jual lagi. Make kat mikro. Boleh kat mikro yang jual lagi. Insyaallah mau bayar hati pada semua boleh jual. Kalau kau sudah dapat insyaallah. Suka jogi tidak solo. Suka mewalin dia. Para imam awal tadi. Si mana biar telefon apa insyaallah. Kalau dia begini. Mana biar telefon. Jalan makayet tu bol tabudok. Riwayat itu bisutin farid. Ketik kimbol di mana tabudok. Jono Allah Subhanahu Wa Taala. Noya merinet tak kekompok tak boleh mama. Noten tinia miroren nengkat ini mau ini imaire. Sengati kan nasu di Quran. Kanya hadis saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tahu ia miroren dengan mau ini tini. Kono yoni misal telen masengo hakune netanke mawɓe muɗum si tawi ɓe ari lurrugol ka finde aqida maɗum ka diina ko jikku hombo on tigi duwa ɗon annabi ibrahima yonani en misa nagari واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا
janto Ibrahim akan defter naya janto waskur fil kitab Ibrahim naya janto ka defter Ibrahim panaya janto ka defter Ibrahim na mufa ko ya janto Ibrahim akan defter yani jawa majururong pa ko defter nenge pao Orang ma Ibrahim aku mafulu bihi kedua sekali masuk. Waskur fil kitab jangan akan jam hulu Ibrahim. Nah wasayu siwasi al-Nabi waskur Ibrahim fil kitab. Jangan Ibrahim akan jam. Yani koyo ke ikia memako ilmube watu bepiji purti mau de ijiku di labani dalam masin kadawan kabu dire. Allah nun memantu debe yung tanang fika ndarangan kan defter Al-Quran yung tanang fika kujia ko moto wahana ko wole de fimu mantanammo mowia dum hakasa usipo jia ko makko bena e hayde ko ulai kal akhya ko be woni nenni ko don suha dadal innahu kana siddiqan nabiyya o wonno huwonguɗo huwñinaɗo o wonno kadi annaba is qala li abihi wa qawmihi tuma nde wi'anmo ɓen makko e yimɓe makko ya abati lima tahbudu ma la yasma wala yubsir wala yughni anka shay'a ndaare taw expression on terme employaɗo on ka noddugol ɓen makko ya abati armala noddugal baba dulu ay no buri ya abi ya unnida ko ya utetungal ko ya umangu ko ɗum waɗi ko ya utorroɗo kadi ya rab ko ɗum wasi woɓɓe goo no wiya ya Husein ya kari dan berdiri aku berdiri bedung. Rawi abat babena kopi mun bulan tahun deh nanaka deji ata nena patama ya abati qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'ti fattabi'ni ahdika siratan sawiyya o wihe pa babena gondi ari yang gandat ngal aralim pokok baba pengen pokok andremi dan kila ko anni imi no ko ari yang ko hakale mata mimi watino ko mini kude tam di je me watino bundirde andum na he ba na wayo arade tabi'ni dokkan ahdika min fi'li siratal law sabiyya kono ndaare na fiigol wiwgol wondema ɗum ko o wowli ɗon kon fof ko ñande wotere o wowli e leere wotere o wowli kono faama ɗum kadi ko annabi Ibrahima wi ɗon kon fof na ñande wotere o wowli na leere wotere o wowli c'est-à-dire ko wowli o neeɓa tama kono sandaji tawi o ɓeydu kadi seeɗa marché ko addi ko kono woni mutorade noon o woni famirde ala marsude yewtereji makko ɗin ko annabi Ibrahima no wiide kon a jon hakkille a famani ala marsude o yii ko hikkiti e ko ara nun kon ko wirgol goɗɗum ari hen ganda par ce que ara en gasa mawɗo wi goɗ nanguma so wajotaɗo mbawa mi wonino annabi naɗo mi sufta ɗum ثم لو أريها يا أبت لا تعبد الشيطان الشيطان كان من الرحمن البصير يوم ميتولي كم بطل الشيطان يا الله ولدا سالي الشيطان أجوكي مويلدا يا الله نقصد الله نوريك لما واتور كدو بارو إلوها تيكا جوكي يا مرسالي يا أبت إني أخاف أن يمسك
o wi baba yo miɗo huuli wata allahu lanɗo on memine arrahmanu min al adab, miɗo huuli wata allahu lanɗo memine lette fatakuna li cheitani waliya, yani mi huuli wata wono giɗo seytane joma a lette, ɗum ɗo no sakkita nabi Allah lettay taw so wona ko liwi seytane, kono ko so waɗi wali seytane si masu adabu o memo woni joni baba no yiri ni sa jokkiri ni hayra hunde wata nato yiite ɗum ma ani nimmi ando innani baba nata yiite ko miɗo huuli ka nato yiite anda son animo to innani baba nata yiite ɗoy miɗo huuli wata nato yiite sa jokkiri ni ko woni ko fof mawɗo on ɗum jaabi qala araghibun anta an alihati ya ibrahim, eyo ibrahima an a añayi koyen andu kon ɗum place anta o nder an wini ɗum araghibun an alihati ya ibrahim, limaga anta pijiɗinno ɗo pijiɗinno ala nun ɗum tawo ko kanko ɗum wonno araghibun ko fanɗintingol mo e nder jokkuɓe ɓen ko ɗum sappimo mettinande seeɗa koye ka tafsir, yani ko ɓay si tawi 1 million jokki hunde goto pettu woni sera on no wiye anta, par ce que so o wi'i ene a an diina an kay yo ibrahima no gasa hara no woodi kadi añuɓe kono an ko maɗum ene ibrahima si añayno komi rewata kon acca hara ko goɗɗo goo na an ɓiɗɗo an ɗum ɓeytiɓe ko a watta ɗum a anda ko ɗum mi lesi marsi mi jombi yumma ma, ko ɗum mi lesi mi ñamminma, ko ɗum mi yeeyi anda fimaɗa on fof ko ɗum añata tawi lam tan tawi sa accani laɗɗum si accani o ibrahima mi jasay gay ka mi ire ha lutta hoore nden tun mi fiɗande ha maya ɓurta a jorni madiya tirta quoi on andi ɗum ko konngol ɗumgol mettude mawɗo o wiino konngol ɗumgol mettude par ce que ko ɗum wiyete fulka dégage nokkodirɗo e ndaare konngol mettude ndaari annabajo allah on kañum ko wooli kon fof o mettinaani o wooliide duutude ko kanko ɓuri wolde di ɓen makko ko gotol wooli woni hoyre kanko o woldi nayi tawi hoyre alaa e hoore ko mettini kon fof annabi ibrahima no anndi ko annabajo mo anndi malayika fof watti kala doole force mo allah jogii fof no sutirimo e ko woni kon mo anndi koye goonga woni mo anndi ɓen makko ko bandi mo anndile kadi ɓen makko kadi e hoɗum kadi wiimo pulka ha ara ko enen wa joɗoɗa noon ɓen ma e sunna nodda tawhidi ha ɓe inna mi sali mi teyi pas pulkanno ɗo taw kon ɗum hikkitoto ɗon siko enen awa on hettay o wi ko jahili kono o yiyanayi hoore mum kono ko satti o ko sattani o ko sattani on duwa kala wiide fulkangoy komi neɗɗo ɗon duwa alan teddide ɗon duwa ala respect tukudewe baba ko gonga koye mi haalani on koko allah daani o mi haala on komi haalani on kono annabajo allah qala salamun aleyh qala salamun sa astaghfiru laka rabbi innaka هذا ما قال نبينا ابراهيم لابيه المشرك المرتاد لانه ابوه فقط كان كوكوي سلام عليك تسالوني يا معلم
yani kisal woni e maɗa kisal wonay e kefeero mushrik on salamu no mari tafsir on salamu no mari tafsir salamu wonata e mushrik kono min on ɗo si Allah jaɓi siko ɗaɓɓirɗami ko hoyre siko ɗaɓɓirɗami ko piggal a daɗɗilan min heɓata ɗum e annin salamu aleyka salamuna isal woni e ma andi kanko tigi o déclarani hoore ben makko ƴettera par ce que ko wi'i o wi'ani mi toroto Allah yo Allah fewne ko wi'i inna yo Allah haccane ko goɗɗo wiyete yo Allah haccane kono ko alhaali o woniri ande alhaali o ko alhaali o woniri par ce que ko nangaɗo wiyete mi toroto ya haccane ka min nayi Allah yo accane par ce que ko a bandi ɗusuɗi leyɗo kono ko alhaali mi toroto Allah yo Allah accane sa astahfiruka rabbi waɗi ɗum meɗen naɓiti yani profite e tawhid ma on ustad yaade manga e gandal ma e ɓeɓa ko ñiñina ha baɓe marɗa seeɗa kono ka taƴanoɓe ukkoyaɓe ka yiide ko ɗum o wi fodare ni o fodi ko ɗo si ɓay aya to wi ma kana istigfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adahu iyyahu ko wi mi toroto toraki goyi de laɓannomo bos mawɗon ko bandi tabarra minhu ka tabarra minhu yani o pottitimo ko pottitande ko o jokki kon na pottitagol mo kanko tigi hatta ƴogana o wuppanamo kono noon o rewata ko o rewata joni noon si tawi ko sifa ɗi wonante mawɓe men ɓe se lundi ka finde ka aqida no gasa ka ɓe jaɓa hay si ɓe jaɓani kono ɓe acca e waɗe kono so tawi ko mushrik o naata yiite on keɗɗa o jiɓɓe sanamu na ɗum Allah wiye wiɗ Allah ko wi ko ye yewtuɓe konnguɗi moƴƴuɗi yangan ɗon ɓe kurkano ɗon ɓe kono hara en taw kaaliɓe ka yettugo Allah ko ɗum ɗo waɗen famude dey par ce que ko ɗum Allah daali wa in jahadaka ala an tusrika bi ma laysa bihi ilmun ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wata ɗoftoɓe e yeddugol Allah ngol kono daari hay aya wa in jahadaka aɗa wuligoyi jahadaka e amaraka no serti aɗa so fi satti si hewtoyi ɗon noon ha sattoyi Allah daali wata he ko tawata kon haalana ɗum gandal no daggi no hana waɗe fala tuti'huma wata ɗoftoɓe kono noon wa sahibuhuma fi dunia ma'rufa wondirɓe ka aduna no ɓuuri moƴƴirde ma'rufan jogamɓe tenanɓe wuppanɓe waɗanɓe ɗi fof wajoroɗaɓe siɓe jaɓi alhamdulillah siɓe jaɓani na Allah anditete ɗum kono Allah wi'ani ya yennuɓe kono noon to tawtuɓe e yettugol Allah ɗum ɗo woni ko yandiranoko opposition ɗo do waɗen jettude hakkunde meɗen e mawɓe men ɓen si tawi en ari lurrugol tele maska finde télévision ɗum ɗo mi luttirno komi yewta e mawdu am weltanike ko praat muɗɗo